kanti ke mana mahle sikiyo nje indzaba ya 1973 elanini sesina elothoka mkhatshwa ungusihlalo ke lapha yana ke weSwaziland Democratic Party iSwadepa. Siyabusela mkhatshwa ehlonile ma current affairs ka Swaziland News Audio Channel. Ngiyavusela kuwe Nkosi, ngiphinde ngivusele nakubalaleli. Mkhatshwa indzaba ya 1973 namhla ting12 ungakhumbula nje umlaleli nini benikhona ngaleso sikhathi ukuthi kwendekani nga1973. Ngiyabonga Nkosi. 1973 12 April ngilapho live lemukwa inkululeko khona, lapho inkosi yaleso sikhathi yasemuka lenkululeko lebesiyithole nga6 September 1968. Lapho ke sathi kanza sesingemaswati sivele sibuyele ebugcilini, kanti besithi ke ngithola inkululeko sesifuna ukuthi siphile kahle singemaswati. Inkosi ke yaleso sikhathi yakhanza kufanele ukuthi isemuke leyo nkululeko, iphindze ithathe live lethu ilifake kulelo khiki. Lamuhla nje sesilakhiki lokusho ukuthi emaswati kude nje lekhulekile namuhla, noma sithi ngasithi sesinayo iconstitution. Ngisho yona le constitution lesinayo iyakhombisa ukuthi solo 1973 decree solo yasebenza. Lokusho ukuthi mlangeni malifika nje lelanga njengoba nawo ungithinta nami hayi mangiliva namhla ukuthi singema political groups kude lesikwendako namhla kuhambisa imessage lokungilayela kahle ukuthi hayi khona vele ungathi sesilimele kakhulu ngobe political groups namhla ngabe futhi asemgwaqweni ahambisa le message ukuthi solo siyayifuna lenkululeko yethu ibuye, ngoba vele ngeke sithi sinelive iphethele ukuthi siyawuphekulalela lokulesitshelwa kona kuphela. Kusifuna ubuye lo mbuso we-multi party lebe singene ngawo kundiphethe wethu. Namuhla nje sikhuluma ngokuthi sinana ngumbutho Defence Force watalwa ngalelo langa Nkosi lo mbutho Defence Force. Le live nine lebe ningakatalwa njengoba nibancane isecurity yalo bekungamaphoyisa RSP akude le security lebeyikhona. Lena leseni ubona namhla umbutho Defence Force inkosi yaleso sikhathi iyenelela kubona ukuthi seyendela okungasiko yaseyithi ngcono itakhelele enkulu kwe-security ngalombutho. Ingabe ke emkhatshwa sesephetha njena ungake utsinze lapha nalapha ukuthi yini lokwalahlekela eMaswati kulandela lo 1973 decree nawubekisa nje kuyaye kuthiwe konke kwenkosi umhlaba wenkosi yonke into seyenkosi ukuthi kuvule eMaswati nje ingcondo ukuthi abone ukuthi kusho kuthini ukuthi emandla abe semntwini munye mkhatshwa. Jamani okunene ngiyabonga Nkosi kubuta lo kwalahleka konke lokulungelo lemuntu loluswati. 1 umnotho welive lo phasi wonke awusiwe eMaswati, kanti sithi isimo sokuphila lokukhona lokumnotho eveni ufuna ukuthuthukise onke eMaswati. Kusho ukuthi nawe njengoba wathi namhla noma nifika namhla nemhlabeni konke lokuyimineral kwasebukhosini, which is wrong. Phindze lokunye lokwasilahlekela phela sathi masithola lo mazibuse lena kwagcina ukuthi tiwe lekhaya ngelikhaya lakadlamini nelakamkhathane lakabantu alikhophe inkomo yoti faka le kulelo plaza ke lelagcina sevele lapho leto tinkomo bekuthi tiwe siyodanzisa standisela ukuthi laba bekwamba lebe basiphathelele live bathawuthi bangahamba bese sesiyafona ukuthi lithuthukise ngalowo mnotho lesabe swakhe ngale tinkomo tethu. Kodwa ke akwendekanga konke lokho tenela ukubetha inkomo tingene ngale base sithi mase sithi sale sibuya sothi bofuthi inkomo sale tito sinika umnotho wethu uphele emva kokhetho lwa 1972. Kwase kwevakala ke lokuthi cha ke athi sesito tethu tinkomo. Ngilapho kwafika kwadaleka lengqilato yekuthi bantu baboshwe nga60 days detention. Lo wabonakala ukuthi eMaswati sekaboshelwa ukuthi afunelani kokuhlola leto tinkomo lasathite loyo Sobhuza kuleso sikhathi lasathite setakhe leto
inkomo nemndeni wakhe. Lokho ke Nkosi kusiluzise konke namuhla seside ngisho indlela ekufundisa Ngesimkhatshwa ngesimkhatshwa lana ungakaphumi nje nasekukhwale sengikuva lapha. Ingabe Mkhatshwa utsinza indzaba yaSobhuza lo vedwa esiveni angiloyo lo ngawuthi-ke lo bekacabangela sive. Nasengikuva lapha ngazi ukuthi lo bucili kumbe ngidawubeka kanjalo bacala khona emuva kuSobhuza. Nguva kahle Nkosi uteka yona vele liqiniso ukuthi abantu labanyenti inkosi Sobhuza bayiglorify mangabheka ngalwesilungu. Kanti mine nalabanye labalithandako liqiniso ngilapha kwaqala khona lenhlupheko ngoba phela nguye lo wafike kwase uyasemuka live wase sowulenda likhaya lakhe wase sowuthatha umnotho welive wase uba walomndeni wakhe njengoba nalamuhla ke lowo mnotho owasala kunangumndeni lesawushiye ngemuva vele kunelo mina ngithi lokunyenti kwahliphika khona lapho angathi ke labantu labathi bebabacabangela unabo mhlawumbe khona lebangakukhomba Nkosi kodwa nje mina njengoba sengibale nabo lesikubalile angikuboni ukucabangela umuntu mina kumemuka into yakhe bese uthi seyapho angikubona. Sibonga kakhulu Mkhatshwa khulumisana nawe ehlelo lema-current affairs lapha kaSwaziland News Audio Channel. Kamela kunene. Lo-ke bala mahleng elotha kaMkhatshwa ungusihlalo ke weSwaziland Democratic Party